Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare.